تەماشەبانی خەنی تیڤی دەمەوە خوش بێ هیوی دکەم ڕەوشاوە باش بە divê xelekê de çend mijarên me yên xweşik hene em ê bi hev re van mijarên han binirxînin û rexne jî bikin û fincana qehwe xwe jî vexwin. Bi lez û bes em dest pê bikin. Li gorî înformasyonên medya cîhanî, medya rojhilata navîn û medya Tirk û a PKK ku medya PKK beşekî ji medya Tirk manşêtekî wilo ber bi çav û xweş derdikeve pêş ku Serokê Amerîka Donald Trump îşaret li gorî manşeta ku ana fêdaxistiyê îşaret bi niyeta guhertina rejîma Îranê dike. Baş e yani ev tiştekî xweş yan na li gorî Kurdên rojhilata navîn bi tevahî û bi taybet Kurdên Rojhilatê Kurdistanê yan jî Kurdistana Rojhilat mijarekî gelekî xweş e, mijarekî gelekî baş e xweziya ji mala Xwedê re ji mêj de ev niyeta hanê bibe biryar û rejîma Îranê têk biçe. Kî ji vê mesela hanê aciz e, kî ji vê van guhertinê hanê ji têkbirina rejîma Îranê aciz e û li gorî xweşa wî nayê, li gorî heza wan nayê, kî ne? MHP ne, AKP ne, CHP ne, Dixuperî çekê û Apo Xapoçî. Ewana hemû di sengerekî de ne. Di nav re Hûdapar jî di nav de yê yanî ku kesên ku naxwazin hez nakin rejîma Îranê têk biçe ji ber ku têkbirina rejîma Îranê bi rastî guhertinekî bingehîn e, neqşeyekî bingehîn e di hundirê rojhilata navîn de rê vedike li hemberî Kurda û bi destxistina mafê Kurda û tevgera azadîxwaza Kurdistana Rojhilat piçekî nefes bistîne, piçekî destek û piştgirî jê re çêbibin ser asta navnetewî û Kurdê Rojhilat statûyekî layîqî maf û doza Kurdên Rojhilat bi dest bixin. Kesê ku ji vê mesela aciz in, naskirî ne û dijminê gelê Kurd in. Bi tevahî dijminê gelê Kurd li Kurdistana Rojhilat bi taybet li dijî guherîn û veguherîna bingehîn a li Îranê çêdibiyan ji jêr tê amadekirin. Ez nabêjim ku Amerîka û emperyalîzm dê û bavê Kurda ye. Min tiştekî wilo negotiye lê tiştê diyar e emperyalîzm û Amerîka statûya Kurdistana Iraqê ew li pişt bûn û dewleta Tirk xalanê Apo, xalanê Xapo li dijî wê bûn. Tevgera PKK jî li dijî wê bû. Şerê vê statûya hanê ji not û di duaya dest pê kiriye û heta roja îro berdewam dik. Xapo dema li Şamê bû, şerê Herêma Kurdistana başûr kiriye, Herêma Federe û Xapo niha jî dema ku li mala xalê xwe ye yanî di qaşo di zindana Emralî de heta roja îro şerê li hemberî Fedekê, li hemberî Malbata Barzanî, li hemberî statûya Kurdistanê nesekinandî. û jî dibêje ez dixwazim birêz Nêçîrvan bibînim, birêz Mesûd Barzanî bibînim, birêz Qubat Taleban bibînim. Yanî ka kî were van Xapoçiya iqna bike ku ev Xapoyê we serokê we yê newewî dewa çi dike, çi dixwaze yan yanî li gel vê dijminatiya
لهمبري پدكي لهمبري كردستانا باشور لهمبري ستاتويا فدره لهمبري آلا كردستاني كو تفگرا خاپو چی و خاپو حمود ناو ده ناو وی دجبناتیا هانی گوزین و گنی بونه یعنی كوي تشوا خلكي اقناع بكن كو خلك ورن بوان بخاپور رونين بخاپور بدن وبستينن اوجي مجارا برسي يعني براستي يعني جوهرين وجوهرين ومانشتين بفيرنجي حلوستين بفيرنجي جوهرتنا رژیم عراقي جوهرتنا رژیم سوري حالا بچه دولت ترک رژیم سوری خستی بین کنترل لیهینا سدیست ند بین کنترل دی ندیاره دبکو او رژیم هانه جواره گوهرتن تقلق لوی جواره کرن و برجواندین ترک و پلان ترکاو و دهندر سوری جیده تیک بچن نهاد سوری يعني حيا درجه كي لغوري برجواندين تركا دمشه لي جارانتي تنه بفيرنجي هاني بمينه دولت ترك دخوازن نها پلان خو پروژه خو دندري سوريه د دريا پکي د دريا اپود بجه بك لي اف مثلا ايران جنش كه دركت اف ايريش ايراني لدجي ايراني دركت ده حساب تركا دبو ترك دولتا ترك دولتا كور دولتا عشكره دولتا اكفه دولتا خابو زاني بون روجلاتا ناوين بر بگوهرتنكي بفيرنجي دچه لو ما بلز و بز و سورجا آشتی و پیواجو آشتی و چکدانینه و نزانم چه و قصد چکی خودین و کنتاکتا به مظلوم عبدی رو چه بکن و مظلوم عبدی به آپور بدو بستینه و PKK وری اقناع کرن لهر شهر پرچین کردستانی کو تسلیمی رادستی دو برجواندی دولتا ترک ببه اف هولدان هبون حتی نهاجی بردوام لی اف چیروکا ایرانی ولو بلز هات ند تخمینی وانده بو او دخواستن بلز PKK فسخ بکن چکن PKK تیخم بن کنترول خویاده که اسرائيل وامريكا جي باللاست دخواستن لايراني بكن ولو پیش بركه دفي واري هاني دهبو كي بيتر بلان خو بجيبينه قالو امريكا واسرائيل يانجي دولتا ترك وخابو حساب خابو دولتا ترك بجكيل ناو هفدو كتين يعني هانزانن قالو چكن پجاكي دينن يا نا احتياج دولتا ترك بچكن پجاكي هي احتياج دولتا ايراني بچكن پجاكي هي چواكو احتياج رژيم بشار اسد جي بچكن PKK هبون بشروان PKK هبون بتفنگا PKK هبون حتى قناغكي وظيفه اخوة بيك اني جبو پاراستن وظيفه پاراستن رژيم بشار اسد داويا رژيم تيكچو لی PKK پچه کره خو جه خو چی کرد دزیا خو کرد کشتنا خو کرد ترور خو کرد حتشتی خو کرد و جرما شو PKK ما يعني نهاد بالناوي ريفابريا خو سر و تشتكي ببيرنجي هاني وكي دسكفت عملي دنر دسكفتي كردم حول ددن حتى جمع بي كو ام يعني جي PKK باقش بكن اف هولدانين هان بچن سري نچن سري مثلا دنه لی درباری مجارا ایرانی روشا ایرانی آگر کتی کی آگر کتی قونا کی آگر کتی قونا فاشستین ترک آگر کتی دوغو پری چک و حوالی دوغو پری چک و اوه دولتا کور ترک آگر کتی وان رحتونانین دترسن کو شخوا دولت اوجلان یانجی عبدالله باقچلی هر دو جی دبیجن کو ایریشا آرمانجا پشتی ایرانی و دولتا ترک گمان و مدرسیه خود بیجن و هول ددن
پلانا چی بکن کو ری لبروی مثلا هانه بگرنجبوگ آگر نیبن کونا باخچلی و نیبن کونا دولتا کور آترک و خلام و زلامي دولتا كور آپوشی دنافده نها حولدن کو ری اگر نکاربن ومرینن ریل بر بگرن يعني آگر دهندري ایران بینه و پلان امریکا و اسرائیل دهندري ایران ده تیگ ببن کی جمعانه کی کارتا خورده دسته و دولتا ترک کینه ازرینه اویک و خاپوچینه ev دو بنرن به چه شێوازی کۆوارە دۆ پەریچێک دۆستێ ئاپۆ هەواڵێ ئاپۆ به چه شێوازی به چه شکلی خاندنên خاپۆ bi dewleta Tirk bi civaka Tirk dide qebûl kirin. Kôvara Aydınlık a Doğu Periçek manşetekî wilo sereke avêtiyê dibêje li ser navê Apo İsraîl dijminê me ye yanî dijminê PKK'yê dijminê Apoyê. Ez nizanim yanî İsraîl erê yanî alîkariya Kurda nekiriye. Ez rastî ji we bêjim yanî niha em çi behsa İsraîl dikin niha hinek Kurd hene wilo bi koratî İsraîl diparêzin. Lê hinek Kurd hene bi koratî İsraîl jî dijminatiya İsraîl jî dikin wekî xapoçiya. Biaqil, bi danûstendin, bi belge werin li ser rewşa İsraîlê bisekirin tune. Ya bi koratî dijminatiya İsraîlê û Amerîka, Amerîka emperyalîzm yan jî bi koratî ji İsraîlê hez bikin. Ême ez ne li gel her du aliyam ez lê dijî her du aliya me. Ne ji ber ji we yanî niha İsraîl tiştekî ji Kurda re heta niha tiştek nekiriye. Komkujiyên Enfalê gerek niha di parlamentoya xwe de qebûl bikirane wekî komkujiya Ermeniyan nekiriye. Komkujiyên Sincarê, Êlşîngalê ku Daişê kirî İsraîl tiştekî wilo nekiriye. Yani ez di cihê İsraîl de bama ez şûna İsraîl de ma bi rastî heta min biha ji min were ez ê piştgirê dewleta Kurdistanê bim. İsraîl heta niha tiştekî wilo nekiriye. Bi tenê duruşmeya yan jî manşeta yan jî wala serokê parlamentoya İsraîlê gotiye ez piştgiriya dewletekî Kurd dikim. Birê me ez piştgiriya devkî naxwazim. Piştgiriya praktîk a siyasî a li ser asta lobî a li ser asta dinyayê pêwîstiya Kurda bi vê heye ne bi gotinên wilo xweşik û şabaş û tilêlî û halanan. Çikî Kurda bi hewcedariya Kurda van bi silêhan tune. Mebesta me yanî ji vê nerînê û ji vê helwestê ku İsraîl tiştekî wilo berbiçav û stratejî û rola wê di statuya Kurda a na Rojava na a Başûrê Kurdistanê di rola wê çeçine belkî niha di demên pêş de li Îranê rolek İsraîlê hebe û çaxê me bêjin aferin saet xweş gelek spas te piştgiriya tevgera azadîxwaz a gelê Kurd li Kurdistana Rojhilat kir.
لێنەها تشتێک نەیە حتاکو چێ ببێ ئەو مەسەلەکی دنە ئەv aliyekî din. Xapû çi dibêje binerin li gorî manşeta aydinlik eger ev axaftin ev manşet nerast bin gerek medya PKK gerek xapûçî derkevin û bêjin ev manşet nerast e. Eger dere û dernexînin dêmekî apû bi rastî bi vî şêwazî axivî. Çi dibêje? İsraîl dijminê me yê tê diyarkirin ku gelek cara apû hişyarî dayî PKK derbarê İsraîlê û balk şandiye li ser planên İsraîlê û Amerîkayê di hundirê rojhilata navîn û gotiye Geze û Libnan û Sûrî neman. Yani ev her sên armancên İsraîlê neman. Du qunax mane, du merhele mane li pêşiya planên Amerîka û İsraîlî çi ne? İran û Tirkiyeyê. Ev axaftin, ev şorovekirîn, ev nirxandin a apûyê kovara dûpirîçek kiriye manşet û belav kirî. Çi jî dibêje? Li ser navê apû kovara aydinlik dibêje Partiya PYD niha dibin kontrola İsraîlê de. Salih Müslim gerek tu derkeve tu û hevalên te û ev apûçiyên li wê derê û Mazlûm Ebdî yan winê tekez bikin yan ji apû bixwazin ne winê red bikin. Winê ji apû bixwazin red bikin. Gelo bi rastî Partiya PYD dibin kontrola İsraîlê de yan na? Ev gotinekî gelekî xerab e û gelekî xeter e û gelekî pîs e û apû bi rastî vê gotinê gotî ji aydinlik re yan na dibê apû derkeve bêje em gotî ya min negotî. Giyan jî eger win çavê xwe ji vê meselehanê bigirin ya hûma apû çi ji wer dibêje win çavê xwe jê digirin. Apû dibêje civaka Kurd çop e, gelê Kurd tuney e, serokê Kurda nizanim çi ne, êrişî namûsa Kurda dike, êrişî dîroka Kurda dike, êrişî her tiştê Kurda dike, apûçî siktum biktum gorin gerin lalin. Apû çil ser wan biaxive ha. Heval tu nizanî tiştekî apû heye, tiştekî serokatiyê heye, qesta wî meneya wê tiştekî din e, çîrokekî din e. Rabin ji fetwa jêr derxînin û mêrik gotinê wî zelal e yanî. Yani xapû ji dîya wan û xwişka wan jî çêr û dijûna bike na mebesta apû meselak din e. Erê ji yani şiklê axaftinê xeberdanê ji dîya me û xwişkê me re xeberar dide xapû lê mesela wî siyasî heval. Ha serokatî tiştekî wilo dibêje ku em jî fêm nakin. Her tim xapûçî bi van pîneyên riziyayî, bi van nerînên genî, axaftinên apûyê genî derbarê gelê Kurd, dîroka gelê Kurd, tevgera gelê Kurd, mafê gelê Kurd her tim apû xwedî helwestên xerab bû û evan biraderên me yên xapûçî nizam navê biraderan wan tê yan nayê. Evan biraderê hanê ji apû re xweş dikin, distî wî dişon, qûna wî dişon, devê wî dişon û parfûma bi ser dikin û gul û bi ser wî di belav dikin jê re xweşik dikin. Ji apû re van helwestên genî, van gotinên genî wilo xweş dikin. Kam em çawa karibin yani bi van biraderê hanê iqna bikin ku ev helwesta wan ji helwesta apû pîstir e. Baş e, em biçin cem biraderekî, çepgirekî, nivîskarekî, lêkolînerekî mezin. Navê wî Cengiz Çandar e hûn hemû wî nas dikin. Baş e hala Cengiz Çandar derbarê mijara İsraîlê û apû çi dibêje? Wekî yekî çepgir, wekî yekî bercewendiyên dewleta Tirk
di Parîs. Fermo temaşe kir. Cengiz Çandar ew jî tekez dike dibe şansê herî mezin ji bo Tirkiye ku apû yanî dijatî rikberiya apû ji İsraîlê re berdewam be. Ji ber ku tiştekî bi vî rengî ew dizane bi aqil ne zarok yani Cengiz Çandar ne zarok e. Dema vê axaftina hanê nas dike ku Dew Partî û Çeqilmaz Partî û Xapoçiyên Bakurê Kurdistanê dibin kontrola Xapo de ne. Hûdapar jî dibin kontrola AKP de ye. Kîman yanî eger tu dost û alîgirê Hûdaparê li dijî İsraîlê û Xapoçî jî dibin kontrola Xapo mîcê de ne kî dimînin yanî Kurdê Bakurê Kurdistanê ê xwedî helwestekî netewayî xwedî helwestekî yanî hestiyar û dîrokî û netewayî ku bercewendiyên Kurda biparêziye yanî jêr ne derde dijatiya İsraîlê dijminatiya İsraîlê yanî jêr ne derde min vîdyokê dît biraderekî ê Hûdaparê dest bi qey ser rûda û behs dikir dibêje yanî çawa hûn muqayese di navbera Filistînê û Kurdistanê dikin yanî ev zulmekî tê de heye. Ez nizanim ez bi çi şêwazî bersivayî ez dikarim bersivayî bidim pir rehet ez dikarim bersivayî bidim ez dikarim bersiva wî ji dwarê siyasî jî de bersivayî bidim di warê dîrokî jî de bersivayî bidim û di warê Qur'an û sunne jî de ez eger di warê İslamî û fiqhî jî de ez bersivayî bidim ez pir rehet dikarim bersivayî bidim û şaştiyekî mezin de heye yanî ev biraderê hanê dema ku wilo dibêje zulmekî mezin e tu were muqayese di navbera Kurdistanê bike rewşa Filistînê ji a Kurdistanê xerabtir û nizamçı bi vî mirê ev mantiq xwe nas pêre dîrokê xwe nas pêre rastiyên siyasetê xwe nas pêre rastiyên heta di mesailê ol û dîn xwe destpêre dijatiya yanî lêhemberî cihû ev yanî ku desthilatdariya li İsraîlê cihûn e siyonîzmin û em her timê lê dijî tu divê qey teklîfekî şerî heye hetayê ku merov li dijî cihû be mesele ne siyasî mesele ne dîrokî ye ev ne mijara me ye lê mebesta min jî ev e kutleya Xapoçî a di Dew Partî û Çeqilmaz Partî kutleya a girêdayê Hûdapar jî her du di eynî sengerê de ne di eynî meqamê de ne di eynî helwestê de ne di mijara helwesta li hemberî Îranê piştgiriya rejîma Îranê dikin û li dijî İsraîlên tevdî ku tu eleqeya wan pê tune yanî eleqeya wanî siyasî û coğrafî pê tune yanî lê wilo dihesibin dibêjin eger ev proje li Îranê bi ser bikeve wê berê xwe bidin me lewma Cengiz Çandar dibêje şansê herî mezin ji bo dewleta Tirk ku apû bi vî şêwazî berdewam bike li gorî agahiyê gihaştin me gihaştin Xanî TV apû di demê pêş de wê helwesta xwe li hemberî İsraîlê tûştir bike helwesta apû li hemberî İsraîlê helbet wê derbasî hundirê medya PKK jî bibe wê li Rojavayê Kurdistanê jî çend kurtêlxur wê derkevin û êrişî İsraîlê bikin êrîş û êrîş yanî êrîşê bingeha wê ya exlaqî tune bingeha wê ya dîrokî tune bingeha wê ana êmiz dema zirexne li İsraîlê dikim wekî siyaset wekî ku bi rastî tiştekî yanî ez nabînim ku dostbûna Kurda piştgirî ji Kurdan re nekirine ev gotin motnên Erebên faşîst Tirkên faşîst Farisên faşîst li dijî Kurda ku Kurdistanekî çêbibe İsraîla dewemîn e xweziya ji mala Xwedê re İsraîl bilobana û piştgiriya
کوردستانا دووەمیم بکرانە فعلی پراکتیک نه درشمە و سلۆگان و مانشێتێ ڕۆژنامەیە و تشتێن ببیرەنگی هەلوەستا مش ڕەخنەگێری لە هەمبەری ئیسرائیلێ ئەوە تەڤلی و زلما لە گەلێ فلەستینێکی دکن ینی زلمەک هەی لە گەلێ فلەستینێ تێکردن مچوو چاوادی نە کەسێکیش بر نەگوت یانیە ظالم کی بابێ مبژێسی بێژم ینی ئەفکە زالم ینی ئێژە جەنگیز چاندەر دەما دبێژێ شانسێ مەزنج بۆ دەولەتا ترک خاپۆی و دژاتیا خاپۆ لە هەمبەری ئیسرائیل مێرەکراس دەبێژە فێم دکە دەمێ پێشتر وەک مگۆتی وێ هینا ئاپۆ وێ بێتر لە هەمبەری ئیسرائیلێ بەئاخەبێ دەبکو ڤیدیۆژی بەئاخەبێ دەبکو تێکست دەرکەبێن ینی بگەلێک شێوازە هەلوەستە ئاپۆ کارێ ئاپۆ ئیشێ دەردێ ئاپۆ تشتیوی نامینەوەی ئیسرائیل ئێریشێن لە هەمبەری ئیسرائیلێ ئێریشێن لە هەمبەری ئەمریکا و ئەمپەریالیزم و چیە نە چیە دخوازن ڕێژیمە ئیرانی بگوارن دخوازن کوردێن لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی ببن خودی ستاتوویەکی لایق و هێژە سەرخەبوون بە فەدەراسیۆن بە ئۆتۆنۆمی بە چ بە ئاستەنگێ لە هەمبەری vê van planê hanê xapۆ û dewleta kûr û ev kevir mevir û caş û kerên dewleta kûr ê ku di nava Kurda jî dihene xulam û zilamên dewleta kûr ê ku di nava Kurda jî dihene ku ji xaporê li defûzirinê dixin û destmala dihejînin û şabaşa dikin baş e wekî din yanî xapoka yanî çi gotiye derbarê vê mijara hanê li gorî vê manşeta hanê ku di medya de bela bûyî dibe ku di demên pêş de dîsa apô were sênaryokî çêke planekî çêke ku İsraîl dixwaze apô bikuje İsraîl dixwaze apô bikuje ji ber çi xeteriya apô heye çi metirsiyên apô heye li ser İsraîlê yanî apô heşayê hezûra we eger ev manşêt rast be ev axaftin rast be û di demên pêş demê li axaftinê apô binerin ka heya çi derece rastî yan na wê demê pêş de eşkere bibe eger ev manşêt rast be apô heşayê hezûra we ez dibêjim apô ji xwe tirekî bikirane ne çêtir bû ji vê manşêta hanê yanî İsraîla ku gihaşt Qasım Süleymanî serkirdeyên Hemasê serkirdeyên Hizbullah heştê Hesen Nasrallah û nizanim çi wê nikaribe xwe bigîne apô dema ku li Şamê bû ya apô ji xwe fedî nake dema vê wilo dibêje İsraîl dixwast me bikuje ji bo çi te bikuje ji ber çi tu li hemberî di heştê û di duwa de dema İsraîl derbasî hundirê Libnanê bûn kadrên PKK di nava hîna berî ku şer li hemberî Tirka Qaş û Pazê Tebaxê li hemberî İsraîlê di nava Felestîniya de jî di nav de bûn yanî eger İsraîl êrîş nekirana PKK nediket vî şerê hanê mecbûriyet ket nava şerê li dijî dagirkirina İsraîlê ji bo Libnanê û 10 kes jiyana xwe ji dest dan çend kes jî birîndar bûn ê sîr hatin girtin 15 kes 20 kes di wê qonaxa han di wê hejbara hanê de tiştekî bi vî rengî hebû yanî eger İsraîl êrîş nekirina xapoçî jî fîşek li hemberî İsraîl neteqane em gêş kirin di vê mesela hanê de li dijî emperyalîzm û dijî siyonîzmê û İsraîl û nizanim çi ji ber vê yanî ji ber van vê tevlîbûna hanê İsraîl dixwaze apô bikuje ya de her ji xwe karekî din bike eybî yanî
إسرائيل كو موسادا كو دكار أنا دكار بجيج أوضا رعزانا رجب طيب أردوغان أويني كار بجيج تا تشي تلبر تشي كي الناس دك كي تحساب دك هي خلي سر از بحثا خابو دكم آنجخ ای وکی جنگیز چاندار و ای وکی دو پری چکو و دولت باخچلی حسابته بکن و جه و قدر و مقام بدن تجبر كرين كريد بندستيتا دحنت وان فرد دبت وان فردتين افزيديوي چی هي چی تأثيرات لسر سياسة روجلاتا نابين هي چی تأثير باندورات هي لسر بريار إسرائيل بلان إسرائيل بلان أمريكا درد وخم وخيال إسرائيل وأمريكا تنهي خابوي ودخازن خابو بكرن يا عيب عيب هنا كر هنا أف آخفتني هاجي باورتك كنكه وتنكه أو يعني صولا خدا بيجن ناف صولا زلام او شي داخوياني ادرتينن و تشتا دبيجن و perspektifa و شروفيا ديار دكن چد بيجن يعني لغوري مانشيتا كوه خوندي نقشه روش لاتا ناوين چه گوهردن يك ريزيا مالا كردي تشتكي جرينجة تشتكي ولوجيانية تشتكي حياتية يعني جرينجي يعني أحمد قراموس قي فديناك يعني اگر فدی بکرانا اگر وکی باکوریا گوتی زره قدر شرم و فدی هبانا نها و يعني خودی حلوس بانا یک گرتی یک ریزیا مالا کردی لسر چه اساسی لسر اساسا کی نتوی یا لسر اساسا کی دجی نتوی کو خاپو ریخستنا خاپو ایکو معاش ددن احمد قراموس ایکو ناند خنزکیوی ایکو قراوات و جل و قیافتاوی جیر خوشک دکن لگوری وان بچه یا لگوری براستی حلوستانه توی بچه لگوری خوینا شهیدن کرد و کردستانه بچه یک ریزی مالا کرد اف ای وک قرموس و وکی زبیر ایدار دخوازن کرد همو وکوان بن همو کوله بن دکریه پقاقه ده بچن ول یکریزیه مالا کردا لازم یکریزیه کی چاوا یکریزیه کی گرک لدجی آپو به لدجی خاپاندنی آپو به لدجی پلانین آپو به لدجی حلوستا آپو به تب خدای خوکه تب دین خوکه تب بوجدان خوکه برز احمد قراموس چه بر منفعت و برجواندی کردا هی دجاتی امریکا و اسرائیل ده کالاش مربیش تچه تچه دبینه که سوده دگیجه دوزا کردا دگیجه سیاستا کردا یا آپو و رورش در دین رورش قاشو ونکار دیپلماسی دکن قاشو ونکار سیاسی و کنتاکتیم به دولت آردکن و ونجبو دوزا کرد دیپلماسی دکن یکمی این داخویانی جبو یک ریزی مالا کردا دبی كنكه وت احمد قراموس ت ولو بتايبت نمازت ون اولو بريزكي بسكنه حموي كنكه ها وبري خبدن ابو وبروجيا ابو وداخيانيين ابو وترورا رخصنا ابو وتفكي مزن تفكي نتوي وتفكي نووي لفي حلوستا خابو بكم انجا خويتشا غيزكار مشتباور بكم براستي خمخوره یکیتیا کردای خمخوره دوزا کرد مافی کرد لباکوره کردستانی لروجاوی کردستانی لباشور روجلاتی کردستانی کنگی مجدوی تبهیست جدوی کنکه و تنکه تبهیست کو يعني دكانك إيش دكاني خابوتشياي مستحيل از تشتكي ولوش تبي بيزم لي از بيج كنجي مجدوي أحمد قراموس
و زینب مراد و اوین وکیدن لناوا کنکه ده سکنین و گوتن باکور باشور روژلات خاپو خاین ولات اوه چاقه از ناس دکم ونجبه ترسا هانه وان قید و بنده هانه ترسا تفگرا خاپوچی ترورا تفگرا خاپوچی ونجه رزگار بون و بری خدا یک ریزیا مالا کردی از بودو ناس دکم اما تشمر نانو آوا ته جلی ته بویاغا سولا ته نزانم راقی و چرزی ته جکیسه تفگره خاپوچی به و تشمر وره یکی دیه چه بکه هر بره مر هش خوال کاره کی دن بکر هش خوال کاره کی دن بکر که مره کاره ببیجه وقتی تولو يعني عمري دريجة ترى اگر تشو دنیا دم ام فاتحه کی سر تبخونم بجن رحمه خدایل تب ولا اسلام کی باش جبو کرد و کردستان شغلی نجبو تفگرا خاپویزم و تفگرا خاپوچی کار کرد هرش خور کار کردیم بیشتر چیتر دنیا به مهان مجهول تفگرا پاککه خو فسخ کر خو حلاند نما هات بشافتن نزانم چه روزرین و مظفر آیتا و صبری اکثر حساب دولتا ترک بچن جمع آپو نانو آوا وان خوارن آوان پاراس ناوان جکیش دولتا ترک و دخوازن وی تفگر آهان چوا فسخ بکن لگوری بجنو بالا دولتا ترک لگوری برجواندین دولتا ترک پکه خلاص فسخ بو مجا فهم کر نزد بجم کنگره پکه هی داخویانی پکه هی ویدیو بلگه پکه هی بجم پکه نما باش پکه نما افچه داخویانی هپگه داخویانی درتینه و شهیدا اعلان دکه وکی کوه لتماششی کر چار اندام من هپگه ده عینی دیروکه ده ده عینی مهده ده عینی ساله ده نوکا ده 10,025 ده اعلان دکه وگرن ناوی وان وگرن دیروکا و هرمین پاراستن آمدی باشه او پگه که فسخ بو او هرمین پاراستن آمدی چیه دبی اف همو چیروک و چیروانوک و اف تریش مریش و بنی که آپوچیا و اف بنیشتین آپوچیا هرن چوپه چواک پگه که چوپه به بریارا آپو به بریارا میته به بریارا پگه که نما گرکت اشتیهانی جی راوستن هپگه نپگه و چپگه و چکمجه و نزانم چی خپگه و وان چیروک میروک هانی پرن د دنیای د چی نبویه و چی نابجی ریخستنه که حق واسه ناوال خو کریه و حق واسه آلی وان و حق واسه درشمه وان وکی ریخستنا خاپوچی لو ما از بجم حق کریه سدی صد سدی هزار سدی میلیون حق کریه کز ناوی بجم خاپو و ناوی تفگر اوی بجم تفگر خاپوچی حق کریه عین ولو تدبیقی يعني پر خوشک و پر لیته دما گمره لروش و دیروکا وی ریخصناهانه ودگر چار جوانین کردا پشتی چند سال در پشتی 7 سال در باز بود جیانا خوش دزدان نوکا اشکرد روش چنه اشکرد که باشه اگر پرسک وره یعنی دبکو یک پرس بکه اگر هپگه و مپگه و چیروک میروک هان نمینن و کیوان شهید هان اعلام بکن هزارا شهید هنه هینا پکه که ناوی وان نگوچی
ئەگەر دەبێ سازیەک هەبێ بۆ برن دەبێ سازیەک هەبێ ڕێخستنێک هەبێ ما وەزیفەیا وێ شەهیدا ئەعلام بکە شەهیدێن وژا داخوایانیە دە ئەم لەسەر رێیا شەهیدا بێ بمەشن کرۆتەش سەر رێیا شەهیدا دمەشن تو لەسەر رێیا خاپۆ دمەش رێیا شەهیدا چێ حالێ چێ هەی خودش تەرازی ئەو وژا داخوایانی دەرتینن وان شەهیدێ هانێ وان ڕەبەنێ هانێ نوکاش مالباتێ وان ڕ دەبێژن ئێکوژ باشوورێ کوردستانە ئێکوژ ڕۆژوڵاتە ئێکوژ باقورە و چی وەڵات عینی مەهێدە و دە عینی ساڵێدە و دە عینی جەهدە ژیانە خۆش دەستدانە و ڕێهەڤاڵ نزان فلان کەس چ قەهرەمان بوو ڕێهەڤاڵ بێڤان کەس زام چ بوو دەبێ ku hemû jî çîrok bîrokê wilo li hev ke anîne ha ji ber ku ez naz dikim yanî dema ku me nav PKKyê de kar dikir me dizanî hinek şehîd ma wan elan dikir me çû ji malbatên wan re digot lê me dizanî ku PKK wan tasfiye kiriye hevalê Ebdirezaqê Melesmaîl ê li Dirbêsiyê di şerekî giran de li gundê nizanim çil Mêrdînê û di berxwedanekî mezin jiyana xwe ji dest da PKK wê tasfiye kiribû hevalê Ebdirehîm ê Melesmaîl li Dirbêsiyê Eliyê Dawê hevalê Ebdirehîm ê Eliyê Dawê di berxwedanekî mezin li Botanê nizanim li şerekî mezin de jiyana xwe ji dest da halbikî PKK wê tasfiye kiriye hevalê Kemalê Xenso Şerdan Kemalê Çavşîn di berxwedanekî mezin li herêma Besta û li hemberî firokên dijmin berxwedanekî mezin kir û jiyana xwe ji dest da û me dizanî PKK wê tasfiye kiriye û bi vî rengî gelek kes hene çîrokin PKK wilo çîroka li şê dikir û ya jî em jî pê dihatin xapandin û me jî mixabin me jî xelkê pê dixapandiyenî ev daxuyaniya hanê jî ne dûr tiştekî bi vî rengî hanê mixabin gelê Kurd ev pêncî sal e di nava vê xapandina hanê de heye û naxwazin hinek kes hene genîne kurtêlxurin naxwazin ji vê xewa xapandinê a xapoçî şiyar bin ev 14 sal e ez rexne dikim wez dinirxînim wez dibêjim heta niha jî hinek kes hene êrîş dikin û reş dikin û êrîşî min dikin êrîşî malbata min dikin dîya min dikin zarokê min dikin êrîşî min dikin gef xwarinên li hemberî me reşkirinên bê bingeh û bê belgeh û bê exlaq dikin ji ber çi ji ber ku ez hewl didim biçek çavê wan vekim biçek mejiyê wan vekim li ser rastiya tevgera xapoçî ev ji me tê zêdeyî wî yê kasram çi bikim el vir têm dawiya vê xelekê heta xelekekî din mijarên din di nava xêr û xweşiyê de bimîne